Kaki News bezo se na bon cha William Nevin tuni that 22 June 2025 ni a chong update aban hin ball kit no hitin in langa tilhen sun langa video hin ball na wa chu Iran gam sunga hi US in chong bom len ta koina ho a hi lo le Iran in nuclear aw asial na dinga agin mon ho mun thum ho hi nasata B2 bomber ho mangcha hi bom ana hi khum veti ho jong chu mo hi in hi chi a hi zo wa hi Donald Trump in chamna sei phat ai tai ti a jong hi thu sei na ho ana nein wa noi le se na leader hon jong I chan ham khana dem na abo lovi ti ho jong chu in sei wa hi in hi chi bana jong chu tu a hi media news za chom kimu hi a hi le ipiti tam tele Russia in jong tu a hi Iran ho nuclear bomb ho pi na dinga jong hi to gon anei tai ti ho jong hi mu a hi in hi chi chung chang hi het thim na divin hin seu hi tin ipi bola Russia in nuclear api go dham ti a hi mi tampin yoi mo mai theu a hi a hin la hi cho chu het thim na divin hin seu hi tin ama ho keu a hi po in wa noi le se na gamdang dang hon jong tu a hi Iran hi nuclear bomb pi dinga hi to gon ani win mun tina hi offer a bol ta vi ti ho jong hi mo in a hoti ai le chun tu a hi gal pi thum na hi hung mano ding ham ti jong hi mi tampin expect bol gam a hi tai ti jong hi I het thein diwa I hin sei diwa hi in chule ei ho gam sunga sei lo hen HAOSA le nam se pai hon mi pi ho het sa na a hin nei ti jong hi mu a hin ni to bang thu het sa na a hin bol ham ti ho jong hi aban banin hin veo hitin gam dang thu hi han ei ho gam sung hi jong le aban ban cha hi in sei ki de hi hichiwa hi ama sapena ga velohan Molnoi area welfare council ho a kona ama ho het le tara kona thu hung ki so chu a hi le press release hung ki bol hi a hi le zani ma sa na bol a hi ta in hichiwa hi ama hon a seina wa hi Molnoi area HAOSA nam sepai a jong hi amin a zaw sa in UKLF Molnoi area welfare council chule area mi pi ho kithulu na ti a hi in hichiwa hi ama ho hin thulu na ipi a bol bam ti le a point khat na a hi I choi aban bana ka in sim lo ding hi a point ho bo hi he thein dewa ka in sim ding a hi in a point khat na a seu cha hi le anaki chi pi jing banga Molnoi area in mun chole gam le leisit koima zat dang nam dang koma azo do theilo ding a hi ti a hi in ani na a hi le Molnoi area in mun zo do a gam chom district chom a in mun gam leisit cho theilo ding a hi ti a hi in azi chu hi cho ai masanga pa na in a bol a hi in gal ahung uma hi igam sung nunglo na sanga igam sung nunglo ki ta sanga hi mundang I kicho okit no ven hi che vai I khocha ga zo se I khum tup ki ta ven a hi le I gam dal ha na langu chu ong ding dan tin muna chong hi mun tampi ki mo hi ta in hi che a chu tu chunga Molnoi area welfare council ho hin hi che to bang to gon ho hi a hin nei wa hi ti hi het thein di vai ga se wa hin a hi le point thum na ama hon a sei na wa cha hi le Molnoi area mi pi mun chom gam chom a ho zong 5 July 2025 sunga khomun nahin jot ding ngovin het sa na ahung ki nei ti a in 5 July nisim nga July 2025 ka ahi ai the ai le Molnoi area na cheng in mun lo mun nei hon agang theilam pe na nahin zot deu a hi chi chu nahin zot lo wa hi le hi chi wa hi a point li na sei ki na wa cha hi le Kuki zo nam mi in UTSA movement idel jing ovin tunia ichen naw gam ho idal ha wale UTSA imu zong le idal ha naw gam chu
a hop loading a hi je in tunin nam ngai lu na le gam lei sit ven bit na ding in na naw wa kon in na chen naw khomun hin zon chi ding in tip na le het sa na ahung ki nei ti a hi in tu a hi het ma bangovin mi tampin jong I ha sei wa hi hi chi hi galaya mun ina dal ha ho a hi lo le in mun lo mun I dal ha ho hi galai ma ki nong lo ba hi le nung mu ha sai ti hi het so ke wa hen hi za chu hoi lai muna galaya kicha na jam ho zo si jong kana mi te ho hong ki nong levin lang pang kho mo hi ten tu ni a hi nang hon igam sung in ileisi igam leisi na dal ha wa hi ta hi na tai san wa hi le iti inung la thei diu ham a hi thei ai le hong vin lang pang kho mo hi tin igam leisi hu kho mo hi te ti a jong hi a point li na save ti a hi in anga na a hi le Kuki zo nam chen na mun zo si a koi to bang Molnoi area a kona in mun hin zo do a gam chom district chom a in mun so dinga a le gam nei hon jong phalna na pi lo ding u chule Kuki in P Kuki Chief Association SOO Group nan SOO Group Civil Society Organization chom hon jong phalna na pi lo di win na pi lo ding u win tep na ahung ki nei ti a in e ho hi ipan khom lo ji wa hi chi to bang hi so ji a hi in ti chu tu a jong hi Molnoi area council ho Vaiphei ho hin I to banga pan lau hen lang igam inama dinga hi to go nei zong le asum nei pa chun mun khana hi gam ga cho go hen lang hi le asum dei mana chu khat in jong ina ki zo ki nova hi chiwa Thopi hi kina asa ki loading hi ta chu inam igam hu do na ding a hi a hi le pan la kho moi te ti a min hoi ta tip na hi nei na ho hi anaki don ji talo sumle pai imu na ding a hi ai le inmun anaki zo pai ki jeng ji a hi in hi za chu hi chu ho jong hi thula lo to bang nga hi ki gel a hi tain a hi the ai le kanami te ho ki thunga yu hi tin I veng sung I area sunga LAMKAI hon tip na hin bol ho hi ingai kho ba izui di win kanami te ho ka hin timin hi chi copy hi President Kuki zo council hi chi zong pi na an kinein Kuki in P Manipur ho zong na pi dan wa hi in Kuki Chief Association Manipur ho zong na pi ki na win chule Kuki President KNO zong ki pi ki hi in Chairman UPF zong ki pi President KNO zong ki pi non SOO group ho zong ki pi Chairman ITLF zong ki pi Chairman Kotu zong ki pi Editor Amy Times a zong ki so ngaban le Editor TC Network zong a pi u all Kuki WhatsApp group a media ho zong a pi u azi chu ei ho te hi iki song povin khat le khat pan khom dan hi ithiam povin hi za chu muntina hi chiwa Molnoi area welfare ho hin muntina inam pin he te dinga hi thu so a hin bolo a hi in Molnoi area kami pi hon jong hi ta chu ithunun diu hi chiwa LAMKAI hon thu a sei na ho hi inun so ke ba hi chi ei hoding mama a sei a hi in hi za chu ai the ai le hi chi thu ho hi ni lo di wa jong tip na ahung ki nei ti jong hi ka sei do no min I to banga LAMKAI se han lang a hi lo le I area danger jong le hi ta chu inam pin ingai chat na hoi isu bulit ji de wa hi ti jong chu avela ka hin tep kit hin tin aban kit na hi la kangoi pos a kona hongkila hin mi khan khan hin isei ba hi le social media hi ipi bola na ta san hom social media a kona ipi phachom ham a hi lo le social media chumin anop nop a sei a hi ti a jong hi alla thei lo loi jong tampi umovin interview ki bol na inam LAMKAI ho thu sei na ho jong chu ngai to a hi le a chang le hin e ho hi
imit iha nai lo ham ti zong hi ki sei do nom ji ai aji chu tu a hi ga velo chun social media khang hi chu social media khang hi za hi chiwa chu adi zong umin te adi lo zong na be ta hi zong le social media mo ta san hin ti jing zong chu hi thei lo ai mi khara si ja chu mi zo si chu vet si jing hi thei lo ai aji chu I khang to I chon dan kito sa nga in tu ai social media khang a hitain itiam khana thu phone ding zong le social media mang cha ki za to a hi chi dung ju ya cho pan kila a hin hi za cho social media a thu ki sei ho hi la lo hil ding hi ti na bang lo a hi za cho social media a zong hi adi lo pai hoi ta I vet diu hi chi pa hi ta san thei a hi che pa hi adi mong a hi ti pa hi I het tiang o la bo chun hi chi chu ita san deu hin tin a hin la mi khen khat nin ke tho mana anop nop hin ji ho wang khu I het thiem deu ai hi chi wa jong hi social media mang cha hung ki so hi jong le thil poimo ta khat ai ja chu hin ta do wa hin kangui pos a kona hung kila ai in hi chi wa ama hon a sei chu a hi le koi to bang infal gam sunga kona hung gal jam hon a hi theya hi le infal copy sunga kona hungal jam ho hin tu a hi ration card ho na ki choiwa a hi lo le other card ho ki choi bin lang consumer affair food and public distribution office kangpo pi munahi other card na choi a namin ho na ga ki pi lu de wa hi ti a hi na ji chu hi chi wa hi pi lu no wa hi le government in I chan ham khana I ho I ki thopi theina hung thei a hi za chu LAMKAI hon hi chi to bang to gon a hi nei wa het sa na hin bol ho jong hi ingai kho wa I bol de win kanami te ho kain te min aji chu e ho hi government nei nai lo hi win I chan ge e ho le ho ki khan zo de hom ti ki hello a hi in a hi thei le che vai register ga ki bol lo hi tin government a ko na pan pi na hung zong le imu thei ne diwa chu pan ila chi de win zong avelin ei chi Kuki news mang cha ken jong kain tep ki da hi in abana hi a hi le CVDF na CVDF ho a kona le kha kimu tu le tu a hi Vaiphei nam pi hon a tho lel he khat nu a hi in hi za chu tu ni a jong hi kanami te hon I het diwa hung ki sei phung nom a hi in hi chiwa CVDF hon thu phone a hin bol na wa hi bolin village authority ho le kha pi na wa hi in hi chi hi Vaiphei area izan ham khana Vaiphei kho ho a jong hi lekha na thiawa mun chom choma hi anapi o hen bolin si a hi po in mun chom choma jong hi api o a hi an hi chi je a chu VPC in jong phamo asa le jing a hi na ji chu VPC in meeting ananeya ningkum laya meeting ananeya chu ana sei zo a hi tai Vaiphei chu Vaiphei hi ding a hi tai zo mi a kona ka pot ta ve ti a hi zomi council a kona apot na thu ho jong hi hoi ta official ta na so do wa hi tai a hin la tu ni chan ge a zomi kiloi khom ho hin I chan ham khana hi Vaiphei nam sung jong hi su sit na ding a hi la vai la khentel na ding to gon hi amazing oven hi za a chu tu ni a hi chwa le kha a hin bol na wa jong hi veng defense committee task force ti ho hin aveng sunga hi volunteer ding hi zat ni hen pi diu volunteer mi hi zat kho khat na mi hi zat hong kel hang do vin ti a hi thupi na a hin bol vin hi chi jong hi June 28 2025 ka a hi nahin su tu di wa hi ti ho chan ge hi chiwa imu di wa hi in Hector Zomi chairman a hi in aban ki na lang khat langa hi Son Guite command in chief kiti a hi in amani signature ho jong zawa hi ta chu lekha an hop mo a hi in hi za chu hi chi hi Vaiphei hon jong phamo asa naw I chan ham khana complain ki bol ho jong hi tampi ki mu a hi ta in tu a jong hi chiwa a sei naw hi nal he jingin aji chu ama hon a sei na wa hi Vaiphei hon sei na a hi CVDF hon kolgam sunga izat inam I u inaw sopi ho nagado win tu again thei ha sa na to phat no win kei ho Vaiphei ho khet bu an man go ve kei ho hi na ho so lom ka hi pu ve
hize a chu hoi ta ki geluvin CVDF hon nana to hi adi poi a hi the ai le Vaiphei ho hi zomi a ko na pot ka hi ta wa hi chi hoi ta ni het pi win ke hon so pi khat la so pi khat ki do na hi pan kala nom po ve ke ho hi chamna dei te ka hi win hi ta isopi hunam ta a ga ki bola isopi khat la sopi khat hi ta ki boy na ho a hi Vaiphei ho ka ki kum nom po vi ti a jong hi don but na a hin pi o a hi in hi za a chu a hi the ai le hi chi to bang lunggel mi khat lunggel khat su bul hit na dinga inam pin na I to wa vai ho pa wang hi phamo akisa in a hi the ai le hi cho hi inga devin ka namite ho ka hin ti min hi ai ho le ai ho ki do wa ipi phachom ding ham tu a idelu sa pa hi hoi ta focus I bol wa adang danga hi divert loading hi to gon inei deu hi phat khat le e hon sa EIHIN mo wa gamtum EIHIN mo tieng le hi chi isopi u inaw jong chu ei a dinga man cha phata hi ding hi tu ni a hi inam gen theina inam ha san ho I vet na hi le kol gam hi hen phai gam hi hen Bangladesh hi hen a hi lawai Israel gam hi jong le Kuki cha te I chen na zo seo boy a hin hi china ka a so ei le ei ki ka a boy na sema aninga hi panla ding a hi poi ti jong hi iga kitip now hi kit nin tin abana hi Vaiphei Young Association hon thupon a hin bol now a hi kin in he sa na a hin bol a hi in hi chiwa ama hon a sei na wa chu a hi le 22 June 2025 ni a block OB hon ke ho to na kinei dan dung zuya hi chi unit sunga nga thal area unit sunga tuin anasu set in gate umin hi chi in gate ho ki Thopi na dinga hi panla ding ti a hi in hi chi hi jing ni ho teng le pungko le ke la a hi vice president pa monte dugana kimu to ding hi chi teng la chun nga thalang jot na nga thala in gate a to ha na ho hi ki Thopi ding hi ti a jong hi het sa na a hin bol vi ti chu iga phono hin tin aban kit na hi a hi le singat block langa ZYO hon block tha a hon now chungchang ga sei ki no hi tin hi chiwa hi ZYO maukot unit hon hi ta chu ZYO unit khat ahong do ki ta ve ti mo a hi in zo hi chi ega he thei de wa ZYO ki ti chu zo young organization ti na a hin zo ZOU ho ho he de hin ZO zo hilowa ZOU zo ho ti na hin hi zo hon jong isopi zo ho in jong ita chu maukot langa jong hi unit tha khat ahong ki novin hi chiwa unit tha ahon to dung jewa chu LAMKAI ho jong kitel LAMKAI tel do na ho jong an nevin hi chiwa LAMKAI hlen do ho hi a hi le president a hi vice president secretary assistant secretary finance aban le treasurer information and secretary art and craft advisor ni lendo na ho jong ananevi ti ho hi mu a hin amin ho jong chu ahung ke ta do so ke ni mu so ke de wen hi chi to banga pan ila wa muntina unit I hondo wa chule eima tribe sung inam sunga hi eima tribe sung hoi ta control hung ke bol thei tiengole ei ho nam sung hi hung ki tu beb ding da na hi mu a hi in eima tribe ki control zo lo wa hi le chun in zowa iga seo hi chewa thupi na hung ki nei ho bang hi ki noi si na ta a thu ki sei da na hi mu a hi ni za chu a hi thei ai le tu a hi Kuki cha ten pan ilau chu a hi le eima tribe sung ki su tu ding I tribe leader ho hi unified command khatna apan theina diwa pan la ding ti hi to gon ke nei jing a hi in hi za chu tu a jong hi ZYO maukot unit a ko na jong unit tha khat a ke hong hi ti pa chu ga het deu wa in phono hi ni chelaya hi masanga patna hi chi to bang
ZYO unit ana khalo a hin tu chung hi ama sapen hinalai hi ti jong chu iga het the diwa ZYO singat block a kona het sa na ki modung zuya in seu a hi in tu a hi kanami te ho veleu chun igam sung inam sung boy na hi people movement ngai a hi tai people movement apan lawa hi le tu ni a Indian government in Azo lep na ho hi abana hung pot zing a hi ta in tu a jong hi imu zing wa hin a chang le SOO ho kem su beiding hi cha sun ho jong chu mun cho ma chon do ding ti ho to go nei a hin aban le mai le ho SOO ho kem CMP ding ID card CMP ding ti ho jong to gon ane wa hin hi cho jong hi phai tol sunga akoi lo hel de wa hi e ho gam ko ma hin koi go de wa hin a hin la e ho SOO leader ho kem ho hi tilhen e ho SOO kem ho hi a chom langa asung langa chon do ding me leo gam hin ke be ding dan to go na hi ani wen hi chi hi het them wa mi pi hon i gam sungwa hi mi pi movement i pat no wa non cooperation movement hi i pat no wa Kuki cha te gam sunga hi state government le state office ho hi abon cha I kha lo wa I bol gang lo wa hi le vai ge na deu lampi hung pan a hi tai ti jong hi mu a hin chawa jong hi ga velo chun Amit Shah in anasai to Home Minister Union Home Minister Amit Shah in anasai na acha hi le Manipur gam sunga popular government form na dinga so Manipur gam sunga hi violence ti su hi chi ki boy na ho hi su thip phot angai hi chi ahung thip lo wa hi le chun popular government ki sem thai lo ding a hi in hi ja chu popular government sim na ding a chu Manipur government Manipur gam sunga boy na ho hi su thip phot ngai a hi ti a chu to gon nei a hi in hi chi popular government form na ding a chu tu a hi ei ho nam sunga tok nei ho jong hi a hin hlep mo wa a gam sunga boy na ding pancha na thei ho zo se hi hin do a hi ta chu hlep lungdama alanga hi panla ding ti hi to gon ani wa hin tu a hi mai hlei hon na sata athum chu ipiham popular government cho athum a hi le mai hlei ho pressure zo chu tunia hi Indian government en angai hla dana hi mu a hin aji chu ama ho hin tu le tu a to gon ani pau hi people movement a pano hi so people movement a hi so ETM khana Indian government in na hin to khela central government in ball khel khat ane ai le direct nga attack ball pai jingo hi chilai alam pi pen cho akha pi jingo hi so hi ja hi Indian government in ei ho thum sanga hi ama ho thum ho zo hi angai hla pi ti jong hi mu thaya a hi tai ni ja chu hi tai center government in EIHIN lep ma ei lep dung zu ya e ho inop jiang wa hi le chun hung boy ding hi mei te ho hi ga velo cha email ma ho hi IMLA ho jong hoi ta mi pin controllable IMP ho jong ama hon controllable a CM na san jong ama hon controllable a hi ja chu tu ni a hi ama hon a thu mo le ama hon demand a bol pau hi Indian government in jong ana sa zo cho ai wang e ho Kuki cha te tunia I gam sunga jong ki safe talo ama ho gam sunga I chen jong le ki so cha di lo hi chi ka a e ho ki so cha theina ding e ho ki vai hop theina dinga hi separate administration ne pivin tia I thum pau hi tu ni chan ge ya central government kama ko na khat cha jong pot lo aban le I leader hoven asay na ho jong chu anaveleu chun namu di wa hin a video ho jong chu ke ho group ma chu ka hin post in hi chiwa I leader ho tu ni a tok nei hon jong aseu chu a hi le tu a hi su extend balding a hi lawai le su to hoita a ground hi sim to ding hi chi ting le chun I political talk in baldiu I political talk pau hi in sun jomowa a hin la a hi thailo ting le people movement a ilu no wa hi le hi chiwa chu effective zolo ding ham ti a hi ei ho hil chet na hin bol hi tai a khuti ai le chun ga velo chun hi chilanga jong people movement ipat ding tho wa hi le tu a ipat no wa I ti ham
ipi bola tu a chu su isu to ngai ham su chu akito dal hai tan te tu ni a hi su ho zo si khana ka ta ve ti hen lang hi chi chu ni to sot no ven lang hi chi ba ko na chu tok nei wi ti le thu khat na ti chu group za chom cho to ne a keno sunga jong hi group za nam khat UPF sunga jong hi group izat ham khat a hi wanga asung langa hi veleu chun ama ho jong ki to loi hi chi ka a chu inam pi kong tol dinga ama ho I koi pau chu ama hon jong tu ni a spokesperson Dr. Punjong ahin sei chula TC network a aki holim na wa ana sei na a chu hi chi wa hi SOO a foundation chu kisim phot a hi in hi chi chu ahung ki su tup ting le tok hung ki pan bep ding hi chi wa tok chu ETM khana Indian government in ina sa pi lo wa hi le people movement ipat diu hi lo ham na non cooperation movement pa chu hi chi wa chu ipat no wa pha hi lo ham ti hi chu ai le hi chi wa jong non cooperation movement khat pa ipat ding tho wa le tu a ipat no wa ETM ipi bola chu hi chi chu pha sot pi isu lut got no ita lampi zo akoi ya ichiu sot kana chi thei na pi hita chu aban bana ikoi ba hi le tunia igam inamu hi I chan ham khana hong chai dingai hi za a chu a hi thei a hi le hi chi wa hi people movement pa hi hoi ta agel lo hi te hi chi pa zo hi chi pi lewan hi chi ti lo wa hi Kuki cha ten separate administration imun diu alampi lawai non cooperation movement in bol ta wa tunia meitei government na lai ho zo si igam sung wa I kha to ka wa I ma cha am lo ding hi ti hi kanami te hon I he thiam wa I kha do pha ro hi tai ti chu I nam sung chan chin ho iga sei theu hin tin tu hin gamdang ho thusim ga sei ki lo han gamdang ho til hen tunia I sei ba no chu ga sei ki no hi tin US hon tuni a chu B2 bomber ho mangcha a hi nasata Iran gam sunga hi bom ana hi ti chu ina sayo a hi in hichiwa hi B2 ho mangcha a hi I to bang bom a hi uham a hi lo la hoi lai mun a hi ham ti ho chu ina sai sa wa hi tain a hi le hichiwa US 10 B2 mangcha azana bom aga hi na pau hi a operation min ho jong tu ai phone do na ahin nei ta ve ti a hin hi chi bom aga hi now operation min hi midnight hammer ti a hin midnight hammer zanha zana abol a hi za chu zan khanga hi chi to bang attack chil ha a hi za chu midnight hammer ti chu zan khet bu ti na a hi zan khet bu ti a hi operation anamin vowa bom na sata na hla wa hi hi chi bom agal ha ji wa jong hi na sata US gam sunga hi ki phin na ho jong a umi ti ho jong hi mo a hi kinin hi chi wa hi mi pi ki phin na ho a video ho jong ga velo chun hi ta hi US gam sunga hi ong che US Donald Trump LAMKAI na a hi chi B2 mangcha a hi Iran gam sung mun thuma hi bom aga hi ucho hi chi aga hi na wa hi a US mi pi zeng in jong US leader pa thulu na hi adeilo a hi lo vai le gam sung khana hi chi to banga bom ga ki hi a hi lo vai le got na ga ki pi hi chi ho hi dan di a hi poi milung se na na nei poi a hi the ai le Trump must be go out ti a hin White House akona Trump pot do in na vai hop dan adi poi na mi pi hon na vai hop dan ka dei po ve ti a hi hi ta hi mi tam pi hi hung ki zot no wa lamlen ho a hi protest a bolovin US gam sunga jong hi tu le tu a hi mi pi hon na sata ki phin na nei ve ti a hin hi chi hi hung chi zom jinga hi le US government a dinga jong hi I chan ham khana boina hung so the hi chi to pang hi a hi people movement ki ti chu mi pi voice hat dan hi chi to bang a hi chi Donald Trump in vai a hop dan ho jong hi event na hi le tu a hi Pakistan ho jong lungdong oi aji chu masanga gal Israel ten hi chi Iran ho attack a hin bol ti la chu
nasata US in jong anato tho mahin ti chu anato sot na hi chi wa chu pan anala jing wa hin hi chi pan ahin la wa chu Pakistan ten ipi sei ta wa Israel ten hi chi Iran gam sunga nuclear na hin za po waile Pakistan in hi chi Iran gam na attack now le thu na chu Israel gam ma nuclear ke hon kahin kap lu de wai Iran in nuclear anei poitin noi si hi win Iran khiala ke hon pan kahin la de wai ati a hi le zan hi video kain sain ho chu innovate no waile imu de wai Trump in Pakistan Army Chief pa ana Kovin White House ana ki ho lonin chule hi chi Pakistan Army pa jong chun Army Chief pa jong chun Donald Trump hi Nobel Peace Prize mudinga jong hi support a bole ti ho chan ge chu in a seo I chu a hi le hi chi chan ge ya ana ki ho wa ni hapta khat jong thing nai lawa tu a Pakistan ho alep ma alep lungdam phana Pakistan hon Iran gam Israel gam sunga missile ka hin kap ding hi ti ho chu US in tu a hi hoi ta alep ma alep mong sela ahung mon lai ta Iran na sata attack ball kit ta so a ball kit na hi le tu ai Pakistan oi lung hang wa hi chi wa support ka hin ball ho chu ka sei hial zo ai tai hi chi wa US in Iran gam sunga bom na khi pau hi Pakistan in nasata condemn ka bol vi ti a jong hi anop mo sa na thu ho jong nasata phon do na ho a hin nei vi ti ho later ho jong mu a hi in hi chi to panga hi vanoi le si na politics si ke pe a hi in tu a jong hi Kuki cha te chunga Indian government in vai a hop dan ho hi chi to banga hi Donald Trump thangkip ta banga a color a hial banga hi Indian government jong ngollo a hin hi za chu a color a hiala hi ta hi mi a hlep ma a hlep lup ting le hi ta chu ama ho lunggela chu a chi sa oi tu a jong hi NSCN ho to hin ceasefire anei wa hi chi NSCN ho to ceasefire anei theina hi PGM da moiwa in tu a hi a thum hi constitution a tuma nei ding flag jong atuma nei ding ti hi athum mi chu hi chi wa hi a right nei na ta hi hoi ta Indian PM hi han Indian foreign minister hi han home minister hi han hoi ta hi chi muiwa in a hin ho pi ta ting le don budding dan het ji lo don budding dan a het lo ji ting le hin hi ta chu alep lungdamu wa ama seipa a chu chewa aphat chu atep chon le tu a hi ama akum hung tam ta thu jong sei thei talo a thidinga ta chu ama hong thing le NSCN 10 a thu mu le tu a Indian government hi nga akiphin na ho hi abona hung ki chai di ta chu hi chi to banga chu tu chunga jong hi ei ho Kuki cha te SOO noya ho a bol pat no hi ta chu hi chi ahin bol lo ahi in hi chi to banga tu a muiwa a bol na banga chu ahin bol diu ahin hlep diu ahin hlep chai ting le ki chai do re ta hi chi muiwa jong hin ama in hi ta chu thing noi ho a tok a bol sangai ami pi ho to hin ki thu to hen la Nagaland mi pi ho a hi lo le public movement bol hen la ama hon jong non cooperation government hi cooperation pi da taw hen lang hi le masanga amu diu ta a hi wa nga aman thing noi ho to tok a bol pi a tu a hi Indian government a hlep ma ho a hlep li di ta a hlep li zo le chi NSN movement hung ki chai di hi chi to banga chu tu ni a hi Kuki cha te jong e bol loi a hi le Kuki cha ten jong tu ni a nagaten muiwa akine pi bangawa cho ei hon jong hi chiwa SOO leader ho ikine pi bule ahin wa deu ahin wa li tiengole ei hon jong I macha I mu lo deu hi ti pa hi ka sei do no men hi chiwa ko na jong hi chi do the hi tai ti pa hi ka sei do no men hi chi chu politics movement so hi chi chu politics ki ti chu tu ni ai politics hello ba en politics in bol tiengole inam man tha na ding inam su mang na ding dan dewai vai ke hom ji a hin hi cha chu
APHAT chenga oimona hung ki bol khazi a hi ti jong hi ka sei do no min hi alang khana hi ga velo hen Russia in tu a jong hi ivet na hi le Russia in nuclear api dinga jong hi to gon ani tai ti ho jong hi mo in US in Iran gam sunga strike aga bol na chunga a US mi pi hom jing jong alung kim lo wa hi le chun Russia le Iran jong hi I chanham khana partnership hoi hi cho Iran le Russia jong hi partner hoi ma tu chunga Ukraine le Russia ki boina a jong hi chi Iran ho hin drone man hlom cha ho hi ta chu suicide drone kiti ho soplai bol chu nasata ki thopi chu a ki thopi zowa chu alang khana tu a hi Iran ahung boy a hi le chun Russia in a ki thopi lo thei lo chu alliance khat a hi bana chu a ki thopi lo thei lo a hi in hi je a chu tu a hi Iran foreign minister pa jong hi Putin to ki mu to dinga hi akal song tai ti ho chan ge hi mu a in alang khana ga sei be kit le hen Ukraine le Russia anaki do ti la jong chu hi chilaya chu Trump hinai lo tu a Biden hinalaya hin Biden minister Biden government a hi laya patna chu Biden hon Ukraine hi akitho pi wa galman cha izat ham khat api wa Russia te hi US in sanction abol keu hilowa Ukraine ho hi galman cha api wa ta chu Russia ho abol hi cho a hi le tu a hi event na hi le chun Russia hon Iran ho akitho pi zong hi alang khat na hung le di a kilo ki ta chu aji chu Ukraine to anaki dolaya jong Russia na sata a US in go na api tu a hi Israel to Iran hung ki do ki na hi le hi ta chu Iran ki thopi dinga Russia ahung ki kum zong chu alang khat na chu aphubala na khat hung hi da na hi ai in ahin la alang khat na hi isei ki na hi le tu a hi Israel le Iran ki do na a khatlanga US in back ahin bola khatlanga Russia in back ahin bol China jong hung jaw ding aban le hi chi US bana jong hi adang dang European country ho jong tampi hung jaw khalyo galpi thum na hi bailam ta hung so na ding lampi ho hi aumi ti jong chu iga het theine divine se wa hi in tu le tu a hi Russia in Iran nuclear api ding keu hilovin foreign minister pa Iran foreign minister pan Putin aga ki mu pi zo le I tabang decision ahin la ding ham chi jong sei the ai po in hi chi keu chu hilowa country dang hon jong tu a hi Iran hi chi ga velo chon many ready to supply Iran ti hi so a hi le many nation ready to supply Iran a hi ai le chon many nation chu koi ham mi za jaw zo am tile mi li mi nga jaw zo cho ti chu China hi ta Russia hi ta abana chu to Russia koma Russia anaki tho pi jing hi chi gam te jong kho ai kitnin hi ta chu ama ho si hung pang khom ding dan din muna hi mu ahin alang khana US Israel hi in ni ta chu ama ho alliance si hung pang khom kit dinga chu mu hi kit ahin a hoti ai le chon gal pi thum na ahung so na ding jong hi hung nai ding chule hi chi gal hi chomlo ka ki chai jing lo ding dan din muna jong hi mu a hi ta in Iran hon thu so ahin bol kit nawa asei na khat no wa cha hi le tu a hi Iran ho jong lagup a dinga ready sa kai ta ve lagup chan gei missile ka ding ki wat lo hela ka nei ve ti chan gei jong hi thu phone ahin bol lo ve ti ho jong chu mu ahin a khoti ai le chun gal pi thum lom chu hung so hi jong le a gal hi mo thip lo dinga hi mu a hi Donald Trump in anop sei hen lang tu IP sei par ai tai a hi lo le Israel le Iran ki do na hi bailam ta ka su thip thei a hi ti jong le APHAT hi hung ki khiala tu a hi I chan ham khana a gal boy in ho jong hi hung so sang ding dan din muna hi mo ai tai ti pa hi iga he the divine se wa in aban le Iran boy na chung changa hi tu le tu a hi Asian country ho a boy na hi pi ham tele
Asian country ho in thao ahala na pe no chu Iran a hi in aban le hi chi Kuwait a hi in UAE a hi in Saudi Arabian a hin hi chu ho zo se a hi thao hong ke la ting le hi chi lampi hi a hin ho pa ji wa hi in hi chi lampi a hi ga velo hen hi chi lai ka hi Iran hon ato pha ki no hi itiam khana US media ho chu anaveleu chun aki ho na ho a hi lo le media talk anei ho wa chu a ho lim na tampe nu chu hi chlai a kha de ham a kha lo ri hom ti pa a hin la hi chi wa khanin a hin don put na chu a hi le hi chi hi itiam khana Iranin a kha nge nge ya hi le chun ama le ama kot ke kha khum ta bang hi ding hi azi chu hi chi ho hin thau a hin ki cho wa ama ho gama ko na hi ta chu thau sop lai zinga hi chi lai gam ho India hi hen China hi hen Southeast Asia lang ho hin hi ta chu thau a hin cho je a bo hi Iran hi hing thei a hin la Iran in hi cho zo se chu a hin kha ai le hoi la ya financial akila ding ham ti a sei na hi alang khana chu adi a hi in a hin la sei thei a hi point gal lai a hi in itiam khana Iran in hi chalai hin kha la wang chu ei ho lang ho si hi na sata effect hung hi ding a hi ti pa hi iga het thei ne dewa economy chungchang iga sei beo hin tin tu le tu din mona wang hi sei thei a hi nai poi Russia in zong nuclear kapi ding a hi Iran hi nuclear kapi ding a hi ti a hi in aban le Belarus a hi in China a hi in hi cho zo sen jong hi ta chu ready sa ta wa hi le chun Iran jong hi Russia US in nuclear nei lo ding a to gon aneya APHAT chenga etek a bol pau hi tu ni a hi Iran in hi chi gal hi nuclear nei na a hin nei kha ding ham ti jong hi ki chat ta hi ti jong chu iga het thei diwa in se hen tu ni Donald Trump in Iran ho anango na jong chu het so ke wa hi in ama athu sein ho zo si jong chu alung ke ka hin koi a hin hi chi wa aman ana sein kha cha hi le Iran hi thing noi ho sop lai la number 1 country a hi ti a jong chu anango a hin hi za a chu itiam khana Iran gam sunga nuclear hung hen lang hi le gam dang hon nuclear nei jong le ama hon a control bangova hi Iran ten control a hin bol deu hinam ti pa wang hi wa noi le si lungkim na khat bang a hi ti chu ya China ai ga sei the wen tin tu ni Kuki news be zo si na chung win ka ki pa in na bon chawin pathin in phathei na bo jing taw han